Mwen jan ap eklate det nan mwen la. Ap ton det. Konen sa. Sa respekte lè di. Eklate det nan mwen. Mwen la fè. Di boze. Mesye, gade, pose, gade sak mwen ke rive. Boko chanse se kon sa. Gade, ti va kaba mwen marke touye mwen. E pi mwen kon telman pa propose mwen pli ese gwa pou mwen yewe. Kado, pose. E pi mwen se ratin se vina den nou. Bon, pou ki sa la? Pou ki sa fèm sa? Kon li pap vina kay mwen anko, paske fèm ni ap getan bal nouvel la. Li pap vini jou met kè la kay. Bon, mwen si gwa moun, paske mwen pa fè jen fèm touye pou gason. Gwa moun ke mwen. Merci pour ça.